pong celebrate ti Christmas. Ngam kada tayo nga nangawat ka ni Jesus Christ, datayo ti makinamuno kas ano ti kas tayo nga mang celebrate. Tayin may ni Jesus nga gift ni Father God para kada tayo. Amen. So may bagam sa sarili para kanyak ni Jesus. Amen. So kanta tayo dito kanta, oh come let us adore Him. Oh come let us adore Him. Oh come let us adore Him. Oh come let us adore Him, Christ the Lord. Oh come let us adore. Oh come let us adore. Yes, hallelujah. Thank you, Lord. Oh come let us adore Him, Christ, for you alone are worthy. For you alone are worthy. For you alone are worthy. For you alone are worthy, Christ. Sing it to Jesus. For you alone. For you alone are worthy. For you alone are worthy. For you alone are worthy, Christ the Lord. Oh come let us adore. Oh come let us adore. Praise you, Jesus. We adore your name, Jesus. Adore Him, Christ. Oh come let us adore Him. Oh come let us adore. Oh come let us adore Him. Oh come let us adore Him, Christ the Lord. Let us sing one more time. Oh come let us adore. Oh, come, Hallelujah. let us adore Him. Oh come let us adore Him, Christ the Lord. Yes, Lord, I lift your name on high. Yes, Lord. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us. You came from heaven. You came from heaven to earth to show the way from the earth to the cross. My debt to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us. You came from heaven to earth to show the earth to the cross. My debts to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on
You came. from heaven Hallelujah. to Show the way from the earth to the cross. To pay from the cross to the grave, from the grave grave to the sky. Lord, I lift your name again. on high. You came from heaven to earth to show the way from the earth to the cross. My debts to pay from the cross Hallelujah. to the grave, From the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name. on high. Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Oh, yes, amen. Yes, Jesus. 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 King of kings and Lord of lords. Master of the universe. Son of the living God, our Savior, Redeemer, our Lord, our God. Thank you, Jesus, for what you have done in our lives. Amen and amen. Hallelujah. Palakpakin ni Jesus. You may be seated. Hallelujah. Welcome you. Iti kabsat. Iti katugawyo. Bagayo mayat na may ka. Amen. Ni Jesus. Tiada ka na tayo. Amen. Hallelujah ulit. Kita ka pa iti may isa. Bagam nga ni Jesus. Tiada king ka. Ni Jesus. Ti Christmas mo. Sige. So, ito bagayo ka na kuha na. Hallelujah. Praise the Lord. Woo! Hallelujah. So, na mapan tayo yung message. Tata December. So, siya, minsan, hanak ka dyan preacher. Ano, dati mangyari dito yung lubong. Isuti sabsabayan tayo di preaching. Pero tata, kahit ko nga ipakawat mamingsan. Dito'y about Christmas, I shall celebrate iti the whole world. Tapno, magkaroon tayo nga talaga ti revelation. Amen? Kuha na tayo, controversy iti churches. Tinaduma against kanakwada, itag-celebrate iti Christmas, iti December. Tinaduma, mabalin. So, hanta yung kikinawatan ni Jai. Ado na kijay kakabsat niya kontra Jai adaman di magkayat. So, anya ba ka talaga titakder tayo dyan? So, may sa kailangan nga maawatan tayo. Niya ba nga talaga ti message Jai panakayanak ni Jesus. So, isuti surok ka na tayo. Umuna, kahit kung sungbatan da jay question, ako na daabay di Biblia nga talaga ti aldaw nga panakayanak ni Jesus. Awan. Awan nga talaga, hano magita. Noan niya nga aldaw, hanga naka-record. Ngam sigurado ang anay anak. Pero di aldaw, hanga naka-record. So nga awan nga talaga ti makaamo no December 25. So that's the reason tinaduma nga group madida nga celebrate. Tinaduma mat estimation na ijay nga December 25. Iti pa na kay anak ni Jesus. So nga isil celebrate na ti 25. Okay?
Now, laban da ita. Pero kada tayo, han tayo mag-celebrate today. Hanga di aldaw pa iti celebrate tayo. Amen. Ti celebrate tayo jay inmayan ni Jesus. Nga pa nakaianak na. No anyaman nga aldaw, hanga na jay ti problema. Kada tayo, talaga nga naianak. Amen. No anyaman na yung aldaw, hanga na jay ti kayat ni Apo Diyos, nga maamuan ti tao. So nga hanangin, pa-record diyay. Ti kayat na nga ipakamo ka na tayo, na jay message, iti pa na kayanak na. No anya ti inmayana dito'y earth. So ti adalan nyo. Tapno, no kayat mo ag-celebrate, di 25, hanga di aldaw. Celebrate mo nga ni Jesus in my. Iso nga, uray ton, sumarunod to kalal daw, awanan iti na idumana. Basta daking ka ni Jesus, ag-work or ag-work. Dajay Christmas, ijay life mo, one no gift of God, the greatest gift from above, nga iso ni Jesus. Amen? So, ijay tayo pa'y nga celebrate. Gaputa dato'y lubong, celebrate da, iti kastoy, sumabay tayo. Han nga di sumabay, gaputa, ag-celebrate tayo matay 25, no dikit di, tapno may spread tayo ti good news about Christ. No apay nga na anak. Amen. Amen. Nga mayat tada kayo, kunak kada gini past years, no December, ang nga munti kakadwa ti kasadang ag-celebrate. Ag-celebrate na ijay wrong nga celebration ti lubong. Da kami idi kasayak, may isa nga religious nga tao, and then no may ti December, hapon nararagsak kami met. Ada ti spirit nga sabsabali. Nga dati ragsak. Nga amumat nga na anak ni Jesus. Ngam dadyay nga ragsak. Ano maawatan? Tati celebration mo sa bali. Kontra ija ag birthday. Nakaspangaligan talaga birthday ni Jesus. Kontra tati aramidan mi. And kami, ang kayo masaksaktan ha, noon may kayo, istoryak lang di biyag ko ini. And kami, pasyar, ag-iinomi dyan, tuno, datihan may nakikinawatan, naglalaban kami dyan, so birthday ni Jesus. Nagdidinanog kami dyan. So mayat ti celebration na. Nga kontra ijay ag birthday. Tatamanan, no, mamingsan mat, tutungtong kami caroling. Tapno ada kwartami. So, plano-planon mi. Practice kami mat. Tikanta. So, iti paplanon mi. So, yung kami carol. Habang caroling kami, rabida day, halos agpatpatnag kami. Kaya kakadwa mi, agtatakaw. Ano ti mauawan nga manok, ano ti mauawan nga itlog. Kaskada, tinakaw di kakadwa mi kayo, man mi nga mo. So, another celebration. Kaya ko na nga silent night, holy night, awanan. Nadadaal na dyan, nagbalin nga evil night. So, pag-ijay aramidan mi di, ngahan mi gamin nga amuno, apay nga naragsak kami. Isuman lang ti tao, apay nga naragsak na. Handa nga mo. The reason why. So nga iso ti pakam mo tayo. No apay nga dadiyay. Amen. Ganamat nga mauawatak nga mauawatan. So nga data, nag-change nga talaga.
iti celebration ko. Talaga kaya't ko may dayaw, may proclaim ni Jesus as Lord and King ijay life ti tao. Iti December, kenhalang nga December, aminen nga aldaw. Ada Christmas ko. Basada ni Jesus, ada ti Christmas mo. Every day. Amen. So, dajay, at least nasung batak na yan. So, nag-celebrate kayo, kasyay. Ang kayo nag-celebrate ya kontra, ijay in May. Amen. Okay na. So, mabantayo. Dahito yung kami na i-promise dahito adati umay nga may anak ti Berhen. Nga isulang dahito iti talaga nga Savior of the world. I repeat, jay may anak ti Berhen, isula jay ti may maysa nga Savior nga umay. So, ang kailangan nga maawatan di tao jay panakianak ni Jesus, hanggang jay day, jay panakayanak na. So, noon tayo, mapanak ijay old books. Ijay Genesis, chapter 3. Pantayo dyan. Genesis, chapter 3. Okay, di nagbasol di tao dito yan. Now, mapantayo di verse 14. Panagid dyan. Hallelujah. Praise the Lord. Ulita ka, nakapromise idin na ito'y nga Messiah, Christ, or Son of God, nga may anak dito'y earth. Gabaan iti maysa nga babae, Berhen. Pero han mo makita dito'y Genesis nga Berhen di ay, pero dito'y tinaibaga. Verse 14, Genesis chapter 3, mapantayo nga dagos. Tidug ko man na ito, ang mo niya mababot tayo. Okay, Genesis 3:14. Because you have done this, cursed are you above all livestock and all wild animals. You will crawl on your belly, and you will eat grass all the days of your life. Okay, dadya curse kini Satan. Uleg. Idi punganay. Verse 15. Oh, daytoy. Ulitan tayo, the King James, pasak the King James. And I will put enmity between thee and the woman. Ito yung kini Satan na, tikasasaw na Apo Diyos. Di ulag ka na yay. Nga managan jablo nga na jay, di Genesis. Pag binusurot na kayo, kunana, ken ijay babae. Yung babae, hanga kinianan. Kita nyo, yung babae. In between thy seed of the devil, ken day kapututam, kunana ijay devil, kapututan ti devil, and her seed, kapututan jay babae. So makita yung tagbinusor, jay seed of the devil and seed of the woman. Okay. And it shall bruise thy head. Makita yung jay, payatan na ti ulom ni Satanas ha. Ti bagbaga ni Apo Diyos. Payatan na jay ulom. Jay seed ti woman. Payatan na jay ulom. Kat kagatemet jay mukod na. You see, sino ti kabinosor ni Satan? Jay kapututan, jay babae.
Ken pati dya kapututan da jay uleg, ken kapututan jay babae, ag binusor da diay. Now the question, ada putot ba ti babae? Amo tayo mat nga lalaki ti agputot. Dapat kapututan ni Adan. Pero tinaibaga kapututan jay babae. Kat saan nga ron nga agputot ti babae? Aniya ti kayat nga asawan na ito eh. So na ito'y ti prophecy wenno daytoy ti revelation ni Apo Diyos dito yung Genesis nga daumay to nga seed to woman to destroy the works of the devil. Amen. Daytoy prophecy daytoy nga adda ti anak ti babae nga mangkalaban kini Satanas. Ket isu daytoy ni Jesus. Isu nga daytoy manipo ni Jai ay no banbantayan jay uleg. Sino nga tadita nga kapututan ti babae? Isu nga kabusor na. Amen. Ti kapututan ti babae. So nga karkaron no berhin, uno balasang nga anak, kaya't napatayan. So nga inkuana ti abortion. Harabahan na. Kaya't na nga, banbantayan na yay, binanbantayan na na jay, nga na kini Eva, si bantabantayan na na yay. Pero hana nakita, no kasano mangyari di yay. Tilaing ni Apo Diyos, hanang amo, ang amo ni Satan. No kasano mangyari di ay. So no makita yun di Revelation, ano di time hindi nga ganak di babae ko na o urayon ni Satanas kami anak ta, kanuna ko manayay, nga ubing. Mamamok, tinaduma, no, hangkain mo iti Revelation, the Word of God, hanyo mawatan ni bagbagak. Iti Revelation, ada di ay, anak di babae, nga kayat nga alununan jay dragon. Ngam innala ni Apo Diyos si jay heaven, jay King of Kings, and Lord of Lords, so ni Jesus. Isu nga the time ni Herodes, kayat nga ipapatay ni Satanas. Ni Jesus, isu nga, inbaga na nga, sige man, kitaan nyo man, kuna ni Herodes eh. No, ayan na di ba kaya anak na da nga King of the Jews? Tinakmat ag worship. Pero nai-reveal ka nagigday. 3 wise men nga ni Herodes sabali ti panggap na sungahan ang nag-report. Nagdanay sabali nga dalan. Nagungat ni Herodes so pinapatay na from 2 years old pa ba at the time. Nawatan niyo. Tani Satan ti kinarami di jay. Kayat na nga patayon day seed of the woman. Nga iso ti umay nga Savior of the world to destroy him. But praise God. Nga nga kaya ti wisdom of God. So nga na'y anak lata ni Jesus, na-fulfill na the plan of God. Nga dati Savior tayo. Nga seed of the woman to destroy the works of the devil and our lives. Amen. So na jay, ito yung prophecy or revelation of God na i-reveal pa lang Genesis. Amun day ulag di ay. So nga kasi tinararamid na, pero day kunak mapulpila ta the plan of God tanalaing unay ni Apo Diyos. So the time na Isaiah, again makita tayo, the prophecy na Isaiah. Pantayo jaymat. Kena Isaiah, another book. Ado dito pero nusag kayo sa kawanan. Kailangan tayo seminar to 1 month. So, strike lang. Tagay sumagmamano. Chapter 7, verse 14.
Edi Isaiah. Hallelujah. Chapter 7, verse 14. Tingnan nyo tapno makita yung tinginamayat ni Jesus. Tapno ma-appreciate yun ni Jesus. Tidi December. Ang adya aldaw. O di ka dijay Jesus. Ti ma-celebrate. Amen. Okay, ni Jesus kumati starring. Hallelujah, verse 14. So, anya nga sign. Anya ti sign, di umay ito nga Savior. Nga King, nga umay. Ha? May anak iti berhin. Okay. So, makita yun. Ito the seed of the woman. Berhin pa lang, haan nga nakiasawa, haan nga lalaki tagputot, taberhin nga rod. Amen. Kataganak, awan sa bali nga ni anak, itiberhin no hanga ni Jesus. Proof tayo na maramdamay. So nga, iso na tinalawag nga Savior of the world, nga makadestroy ti power ti devil, iti biyag ti tao, nga mang believe, can mang receive. Hallelujah! So nga kailan maawatan nyo na ito'y, dadya iti dapat yung i-celebrate. Thank you, Jesus. Amen. Anak nga umay. Woo! Hallelujah! Ket isuna iti Messiah, ti sign nga umay diyay berhen ti kayanakana. So awan ti kasjay nga naduma nga Savior of the world. Ni Buddha hanga na anak iday. Amen. Ni Rizal han. Awan ang tinanak nga uray sino malaksig kini Jesus. So nga iso na tinalawag nga Messiah or Christ or Savior of the world. Amen? So nga, dayjay ti dapat may spread. Nga dyan anak ti berhen, iso ti Messiah. So na naka-prophecy or in reveal ni Apo Diyos jay Genesis 3 verse 14. Hallelujah. So nga ka-appreciate ko na ni Apo Diyos ni Jesus si plano na in my life in Christ. So nga tibiyag ko ni Jesus wano kini Apo Diyos nga talaga ngagbiag till the end of my life here on earth. Hallelujah, wana da duma. So di ba naka-fulfill na ito nga ni Jesus, sinaka-fulfill na Matthew. Okay, ado pa di verse na the Old Covenant, pero mapanta yun, ni Matthew chapter 1. Hallelujah! Surutan nyo na ito, kaya kita interesado, kaya't na ito dumakal the Word of God. Verse 21 to 23, chapter 1, ti Matthew. Ni Jesus, na-fulfillan na ito nga may anak ti maysa nga berhen. Ket iso, tayo babae mat nga napili ni Mary. Hallelujah. Verse 21. Okay. Okay, so makita yung ito di mangyari. Amen. Ito the message the angel can Lee, Mary can Joseph.
Tagistay man din ni Joseph nga ikasaran ni Mary. Tat ti sigon ti linteg ti Hudyo, no haanan nga berhin di babae, mabalin nga i-reject di lalaki. Mabalin pa barbarsakan da ni Mary, gana nga matay. Kaya ti dusa na. So, nga ni kasya itaramidan ni Joseph, pero nagparang kanya nat ni Angel Gabriel, aramid ti Holy Spirit na data ti fulfillment jay prophecy. Nga adda aganak nga babae, nga mapanaganan to, iti Jesus. Amen. Ket, iso na ti mga isalakan, ti tattao iti basbasol da. Okay, so makita yun, iso na ti Savior. Ti tao. So na lang ti makaikat ti sin. So na di kung kunang ti daduma, nga papariya sa amin ti Diyos tayo may maysa. Amin mo lang nga Diyos ti relihiyon may maysa. Nohan mo ka nga gadadal, the Word of God. Han mo nga mo, nga doon di Diyosan dito'y lubong. Titunay nga Diyos, nga tunay nga Savior, jay God nga da anak na, ngayon baon na. Awan, I'm so sorry karagadi masaksaktan, pero mayat no mamisan mo't masaktan tayo, ngam, tablo danggan tayo. Ni kabunyan, awan anak na. Adan ni lumawi ko na tinaduma. Ni ala, may bakbagamot, Muslim, awan anak na. Ngam dain pakaam mo, da Abraham, da Noah, da Enoch, ken giti apostle nga God, adda anak na. Nga Savior, nga may anak ti berhin, iso na jay ti true God. So tinang i-reveal ti sarili na. Kini Adan, kini Noah, kini Enoch, kini David, kini Abraham, kini Solomon. Amen. So na tinagitid kini Jesus, iso na ti true God. Nuradjay nga talaga ti Diyos tayo, when? Ngam no sabali ti Diyos mo, ay sa duma Diyos ta ni Rizal, ang ani anak ni Rizal ti berhin. So adu ti wrong ti pinati na. But praise God, iti Christmas, tapno maawatan ti tao, there is only one God, one Savior, ni Jesus, nga na anak ti berhin. Dadjay di palatandaan, ti umay nga Savior, may anak ti berhin, by the power of the Holy Ghost, nga mapanaganan ti Jesus. Yesus, iti Greek. Amen. Hallelujah. Satisfied kayo ba nga ni Jesus the Savior? So ano iso natin na-receive you ti tunay nga Savior. Salvation of your soul. Hallelujah. And then, verse 22, kana tayo 23. Matthew 1:22 was done. Okay, tapno ma-fulfill. Amin na gito, isuli pa naka-fulfill. Dadya na i-prophesy. Babaan kini Isaiah. Verse 23. Oh, so magita yun, na-fulfill. Daytoy kina Mary. Nagsikog isuna. Ang putot ni Jose.
aramid ti Holy Ghost. Isu nga mapanagaran ti Emmanuel, tatikayat na sawan ti Emmanuel, God with us, or God is with us. So ni Jesus, God that became flesh. Hallelujah! Emmanuel. Amen. Sino lang tinakafulfila na ni Jesus? May sabay nga proof. Luke 1:35. Pantoy man ti Ilocano translation. Ilocano man. Okay. Sige. Nadayay kunan manan ni Gabriel ken ni Mary. Ako na umaydo ti power ti Holy Spirit. Takunan ni Mary, kasano mangyari kanyak neta? Awan pig kinakaidak nga lalaki. Katapay nga agsikuka kay. At kunan day angel, umay ti Holy Ghost kan ka. So ti mga ramid dita. Sige. Okay, so makita yo, ni Jesus sa chan ni Mary, hanga pinutot ti lalaki, Holy Spirit, tinang aramid. Jay word of God, naglasag by the power of the Holy Ghost. Haan na ngay nala jay lasag na kini Mary. Haan na ngay nala jay dara na kini Mary. Aramid ti Holy Ghost. Isu nga holy. Tahaan nga naggapu iti tao. Naggapu iti Dios. Holy Spirit ti kinaramid. So nga qualified nga Savior taawan basbasol na. Haan nga nairaman di basol. Even the blood. Awan blood nga naala na kini Mary. Naggapu ti Holy Ghost. Jay blood na isu nga holy blood. Holy body. Awan basbasol na. Na santuan. Idi may anak ni Jesus. Isura yatin regalo ti Ama. Kung tayo the greatest gift from above. Isura yatin grace of God. Ngayon na nga mga isalakan. Woo! Ni Jesus. So ni Jesus karon titunay nga Savior, awan sa bali, tayo suna lang tinanak ti Berhen. Dapat adjay lang ti maamuan yun. Hanon nga di aldaw. Hanon nga aldaw ti magdidibatian tayo. Dapat nga amuan tayo. Nay anak nga talaga. Ket nay anak ti Berhen. Apay nga niya, kailangan nga may anak. Isuna. Tayo dyan lang nga fulfillan. Di panangisalakan na kada tayo. Tapno umay dadjay. Substitution. Nga atonement. Tapno isuna timang substitute. Iday kasasad. Ti tao nga natinag. Tapno isuna timang i-workout. Ti salvation tayo. Taamin tayo nagtayon ti basol. Kapag kiniadan. So awanan nga pulos. Iti mabalin tayo. Nga aramidan tapno maisalakan tayo. Tawanan ti pagbayad tayo. Ijay nanginaunay nga bayad ti basol. Nga naaramid ni Adan. Even Adam hanang nabayadan. Awan makabayadan ijay basol tati supapak ti bayad ti basol patay. Ket ti dapat nga matay ket awan basbasol na. Kailangan ti makaisalakan. No matay di man nagbasol dapat lang nga matay. So nga ti makaisalakan langan dadya awan basbasol na. Nga isu na lang di mai-offer. Tapno di kasta di man nagbasol ket mabayadan. Di basol na. So awanan ti remedyo isu nga dadjay prophecy nga amo ni Apo Diyos nga matinag ti tao di basol isu nga
nakaridi ni Jesus nga umay before the foundation of the world. That's your Christmas. Woohoo! So nga nagmayat ni Apo Diyos, nagmayat ni Jesus, kaasam. Okay. Tapno magkita tayo, apay nga may anak, kakastao. Umano na, tapno payata na, jay ulo ni Satanas, as a man. Kasi tao ti inabak ni Satan nga ni Adan, kailangan na das Adan nga umay, nga mangilaban, jay tattao nga naabak. So nagkaroon, isuna ti bagi, tapno agbalin nga tao, tapno ag-stand for us. Tano ag-stand isuna sa God, lang hangag agbalin nga tao, hana masubot ti tao. Kailangan ngagbalin nga tao. No anghel ko ma, ti salakan na, kailangan ngagbalin nga anghel. Ngam salamat ta tao tin salakan na, so nagbalin nga tao. So nga da Satanas, nga anghel ini, awan salvation da. Tahan ngayon may ni Jesus akas angel, in my as a man. Tada tayo tiapan na subutan ken isalakan. Nagmayat nga plan of God. Hallelujah! Sumaban tayo dyan. Nagbalin nga anak ti tao. Tapno na tayo nga anak ti tao, agbalin nga anak ti Diyos. That's one reason. Tayo di nagbasol tayon, na-cut off the relationship tayo iti Diyos, haanda tayon nga anak. In the spirit nat nagtayon. Nagkaroonan ti devil iti party jay biyag tayo, so nga dati seed of the devil iti unag, iso na jay kailangan nga matay. Iti nagbasol di tao, nagkaroon na ti nature of the devil. Dadya ti kinagpaypayso na. Dadya jay fallen nature tayo. Dadya jay sinful nature tayo. So nga orag, sangit-sangit tayo. Nga madi tayo ti kinadakas. Apayhan tayo nga kaya. Because of that seed. Binini Satanas. Kailangan nga adaw mang patay jay unag tayo. Tapno matay tayo ti basol. Tanawan mang patay jay, hangga matay ti basol. Hangga matay di managbasol nga kasasaan mo. So ngayon may jay holy nga Son of God, tay sunat ti mang alay jay, tapatayo na jay seed of the devil. Ijay unag mo tapno ag-change ti nature mo. Pagkaroon ka ti divine nature of God. Hallelujah. Akas kiniamam sa dilangit. Galatia chapter 4. Verse 4 to 5. One reason na kailangan nga may anak ti woman, tapno na tayo nga anak ti babae, wano anak ti tao, maging son of God through him. So nga pa na binayadan niya nakatnagan tayo. Woo! Woo! So nga born again ka, natay jay seed of the devil jay unag mo, natay jay anak ni Satanas nga spirit jay unag mo, nga sinful nature, iso nga awanen ti right ni Satan ken ka, ta anak da ka ti Diyos tata. Kasum na dyan nga Christmas. Day ti Christmas sa daramida na jay biyag mo. Kita nyo nagregalo kayo, han nga, ta jay ibang dadaal. Ang kayong agregalo, ipaputok. Ipaputok mo rito no New Year. I'm so sorry. Kakaiwas ka pa iti aksident eh. Amen. Agregalo ka, haan nga di bumartak. Nagregalo ka di mangisalakan.
So nga katangay, awan ti usto may regalom ni Jesus na lang ti pakamom. O daman ti bado, sapatos, mayat na giday. Amen. Taraon nga na bitamina. Wow. Tagidjay ti pilyan nyo, tatan nga gift. Maawatan nyo kumatagi regalo. Amen. Sige, Galatia. Okay. Okay na nyo, anak ni babae. Wow! Nagbalin nga anak ti tao, tapno di anak ti tao, agbalin nga anak ti Dios. Iso aming nga mangawat kini Jesus, John 1:12, aming nga mangawat kin mang believe, ijay nagana aramidan ni Jesus, nga son and daughter of God. May anak da from above, by the power of the Holy Ghost. Ni Jesus, di makarami di jay. Dajay ti Christmas mo. No adakin ka dajay, kat nangyari kin ka dajay. Forever nga Christmas, ipanda kay jay heaven. That's your life in Christ. Dati dapat mo nga i-celebrate in December, January, February, March. Amin nga daw, tibiyag mo, i-celebrate mo. Jain mayan ni Jesus. Kailan maawatan nyo rihay? Awan ti paraan, ngagbalin tayo nga anak ti Diyos. Tanatinag tayo nga rodjay nga kasasaad, tinagbasol na dan, ngab ti paraan ti Diyos, in may di anak ti babae, nga sa una nga rodjay nga ni Jesus, iso ti makaaramit kin ka, nga anak ti Diyos. So nga amin nga mang-awat, mang-receive, nga rodjay, nga nayanak ti Berhen, iso lang di may maysa nga Savior, i-receive mo yung heart mo isuna, haramidan da ka, nga anak ti Diyos. Haramidan na niya, babanti pa nagkararag, panang pastrek ka ni Jesus, nga daan ti sinseridad. Hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord! Merry Christmas! Oh, mabalin mo. Sige, pagamon. Merry Christmas. Okay na. At least a moment ay bagbagam. Amen. Nagpayat nga Christmas mo ni Jesus ay bagbagam. Hallelujah. Hallelujah. Dadjay tiragsak na no. Apa yung nararagsak? Ti tao nga handa nga mauawatan. Dajay gayam kuma, tiiyag na dajay Christmas. Ngam kaputa handa nga ma-receive no December, sa bali celebration na, nagliday naman ng January 1. Tayo'y magmahalan kung na dati December 25, January 1, ngipon tungipon. Kung na naman. Nagsubli naman nun jay dati. Pero, no naawat mo dito na nga message about the Christmas ni Apo Diyos nga ni Jesus, oray February 29. Still. Hallelujah! Nga dati life, anak na kalata ti Diyos. Amen! Hallelujah! Kanda jay ko na ka. Ti may sa mission ni Jesus, o may ngaglasag, tapno na daulan na ni Satan, ijay unag tayo. Ijay life tayo. Okay, mabantayo dyan. Hebrews. Napamalalayo? At least man lang, nga maawatan nyo tatan. Amen. Oh, praise God. Ay, dahil tunay. Tangarod iti
pamati, dajay ko mati patyen. Ang pamati nga awan gayam ti pinati na. Ano ti kasya, namati ako na da, ti pamati, relihiyon mo, ti bagbagada. Ang nga ni Jesus, kanya inaramid na. Tata, may parang noan niya diyay. Amen! Mapantayuman. Ijay, ito verse 9. Hebrews chapter 2. Kana verse 14. Sige. Apagbit ka tiyempo, hanyo ko nga nabababa ni Jesus ngam angel. Ngam din may nga nag-suffer kasjay na ibaba. Okay, tuloy. Okay, tapno mabalin nga matay. Isu agbalin nga tao tapno mabalin nga matay. Mabalin nga matay, mapadasa na ti patay, no agbalin nga tao. Tano puro lata nga kina Diyos. Iti adda kanya na haan nga matay. Isu nga kailangan magkaroon iti kinatao. Tapno mabadasa natin matay. Mabalin nga matay. Okay, sige. Tuloy. Okay. Sige. Okay. So makita yun, so natin Savior. So natin magbalinan tayong anak. Amen. Tuloy. Okay. Ti madalusan nga may baga dita Ilocano, sanctify. Tiga sawan sanctify mapasanto. Isuna ti mang dalos, mang pasanto, kadagiday na mati, kaagbalin, nga may maysada, nga kakabsat, nga may maysa ti amada. Oh, hallelujah! So nga isuna pa ti mang pasanto. So nga di English, made holy. Di NIV. Sige, tuloy. Oh. So nga na tayo ti kakabsat na ko nakaroon. Hallelujah! Wala ta anak ti Diyos isuna. Anak na tayo mat di kakabsat tayo. Isuna nangaramid ka na tayo nga ading na. Ay, tuloy. Oh. Hallelujah! So nga kakabsat na tayo. Tuloy! Oh! Verse 14. Amen. So na-fulfill that the mission na ngay sunod ay seed of the woman nga mangpayat jay ulo ni Satanas.
Inaramid na da jay dinapan ni jay cross. Kurangan ti time ko nga mag-explain kada kayo verse to verse. So, idiin may suna nga na anak, nangala ti kinatao, or nagbalin nga tao, hanga nangala ti kinatao, nagbalin nga tao the word. Itata, holy man di ay, awan basbasol na, ngam din may suna, inala na di kagagalad, ti sinful nature, managbasol nga kasasaad tayo, inlansanay di cross. Iso nga Romans 6 verse 6, our old man was crucified with Christ. Tinlansanay di cross nga may sa your sinful nature. Jay seed of the devil. Inala na di ay sana pinatay di cross. Iso nga natay, amin nga born again natay ti sinful nature. Na i-crucify jay seed of the devil ken ka handakan nga anak ni Satanas. Anak da ka ti Dios. Isu nga one right ni Satan ken ka tahanda ka nga anak. Awan right na nga mang control ti biyag mo ta anak da ka ti Dios. But you have the power against him. Because idinatay ni Jesus, intanom na diyay. Nga sinful nature mo. The old man is dead. So you are dead to the old man, and the old man is dead to you. You are dead to the world, and the world is dead to you. You are dead to sin, and sin is dead to you. Separated kan, ijay pagarian, kingdom of darkness. Separated kan kani Satan. Separated kan jay curse. Separated kan ijay worldliness. Separated kan kadagijay nga curse can even ijay poverty. Awan kanijay because jay seed of the devil nga tagaijay natay. Nagungar jay new man. Nagungar jay spirit man mo nga tagalangit. Brand new nga creation. Born from above. So din anak kay ti Dios, natawid mo jay nature ni Amam. Ijay heaven. Mas greater than Satan, master of everything. Tagita din meditate you. Tapno ma-overcome you to worldliness. Nuhan nyo biliban na ito'y, wala na. Wala nang makapagliligtas sa inyo sa ganyang kalagayan. Only by the power of His death nga mapatay mo diyay. So nga dinatay so na spiritually and physically jay cross, duwa tinangyari jay. So jay justice, kumatilo, napan kanyana. Jay hustisya, nga ti nagbasol dapat nga matay. Napan kini Jesus, dajay nga hustisya or justice. Inala na ti bayad, so na tinang bayad. Denggan nyo na ito, for me, this is my meditation day and night. I am dead to sin. Sin is dead to me. I am dead to the world. The world is dead to me. I am dead to Satan. Satan is dead to me. I'm now alive in Christ. I'm now alive with the Father. I'm now alive in the Spirit of God. I have now the power of my Father in heaven. Kailangan na dyan meditation nyo. I am dead. Na di managbasol na kasasaan mo is dead. Na di spirit mo nga barbaro, righteous and holy ni Jesus, the righteousness na. So ano bilibam na dyan, ma-overcome mo ti sin dito'y world. Ma-overcome mo na dyan nga aramid ti sinful nature kat maaramid ka nga talaga nga taga-heaven. Taga-heaven kan nga makitam ti tunay nga biyag mo nga taga-heaven
through Jesus Christ by your true identity with Christ. Hallelujah! Kada mo yung dinatay so na spiritually, ijay cross, ti pinatay na ijay, ti spiritual nga biyag mo nga managbasol. Jay seed of the devil. So you are dead, ijay old man. The old man is dead. The old woman is dead. Holy Spirit ko man, di dapat. Tahanga babae kin lalaki di spirit mo. And natay di body. Na itanam. Matamuyo ka di aday suna. Ijay cross. Aduting crucify na ijay. Crucify na di basol. Crucify na di old life. Crucify na di curse. And crucify na di curse of poverty. And crucify na ti world para king ka. So nga no bilibam na di. Amin nga dagijay negative things. Inlan sana ijay cross for you. He took all sins and penalty of sins upon himself. Kat inlan sana ijay cross. That's for your redemption, deliverance, salvation, freedom. Kaputa binayada na once and for all and once for all time, awan ti doble nga bayad. Once and for all times. So, kailan biliban nyo na dyan? Inala na Jesus, ti sakit, ti bagik. Inlan sanay di cross. Nala na ti penalty, ti curse. Inlan sanay di cross. Inala na ti curse of poverty. Inlan sanay di cross. Amin ko mga bayadak. Inala sunatin ang bayad. Inlan sanay di cross. Once and for all. So I am now free. I am now redeemed. I am now saved. I am now righteous in Christ. Separated from the devil. The devil is defeated in my life. Because saan dakon nga anak? Anak dakon ti Diyos. I am higher than Satan. Palakpak ka na abo Diyos. That's your life. That's your Christmas. Kaya tinatay so na spiritually kinibagi na pan ijay hell di kararwana. Acts 2, 26-31. Na pan ijay impierno jay soul na. Kasla ni Samson ngay idi nga. Pinagpipiyastahan na. Kasla kasi ni Jesus eh. Kaya na pan na ijay mo ni Satanas na abak ni Jesus. So na pan ijay hell. Tinapan ni Jahel, tinorture na iso na, ti 3 days, 3 nights, or 3 days. Ti talaga nga, kuha na kumaday, 3 days. Ano nga, 3 days, 3 nights. So nga, ti may katlong aldaw, agunga rin. Awan ti 3 nights. Kuma. Na talaga, ti translation. Ti may katlong aldaw, agungar, kasya eh. Now, tata, daday sunay jay, binaya jay penalty ti eternal death and hell. That's for your soul. Inkaro na jay impierno for you. He is your substitute. Sika kumatimapan, pero isunat na pan because of your sin. Ngam sikat itartrabahuan na, tanubilibam isuna, hangka mapan ni jay hell. So di na pa ni suna na torture isuna ijay. Nga may jay nga binayadan ti hell. Impierno for your soul. For us. So nga no apay nga hanga mapan di impierno ti mang believe, kanya na tabinayadanan for you. Dahil ito na nga Christmas. Amen.
May sabang inaramid na hijay. Dinapan hijay apan nawarwaran da yung kulok-kulong ni Satanas nga spirit. Ijay time ni Noah. Tadutin na save. Pero, handa nga nakapan jay heaven. Tawan ka nakuha dati Spirit of God at that time. So napan na kulong ni Satanas, si Suda dyan. Handa kulungan na dyan. Napan winarwaran ni Jesus. So nga dinagungar, nakipagungar na nagparang na jay city. He lead the captives. Itinagungar. Ano yung lang nga nakita. Pero isuti ko natin Bible, ano nakipagungar kanya na at that time. Napanawin narwara dyan. And then, napanay nalan jay key of death and hell. The authority nga inagaw ni Satan jay first Adam, inalan ni Jesus. Revelation chapter 1, verse 18. So nga adan kini Jesus, jay key, the authority, iti hell. He conquered hell. He conquered the kingdom of darkness for us. And after, ay nalala niyay, nakipagungar tayo kanya na, tada tayo tinungaran na, inter na kada tayo tiki to destroy the works of the devil. Nakita ti true identity ti born again. Hallelujah. Amen. So, dinalpas ng inawat, adan ka na tayo ti authority. Na nakipagungar tayo. Na tayo tinungara na. Na tayo ti in rigata na. Ket idi nagungar, napan iti heaven, nagtugaw ijay. Makanawan ti ama right hand of God's power. Ephesians chapter 2, verse 6, nakipagungar tayo, ket pinagtugaw na tayo, ana ikuyog kenkwana iti heaven. So nagtugaw tayo far above principalities and powers of darkness and even angels. In ngato ni Jesus, tisaad tayo nga anak ti Dios. That's your true identity ngay naramid jay Christmas nga ni Jesus. Woo! No makita yo lang diyay. Ma-meditate yo na dyan nga biyag yo sa Christian. As a born again, awan kuma tinakakapoy nga born again. Awan kuma ti aglaladot. Kas kuma pwede kaskastan ti lubong na December, halos awan aglaladot, ore agsaksakit, pumigsa. Kita nyo kanino December, ore agsasarukod, rumwarda. No Christmas, apo mapuno ti basar, mapuno ti markitan. Jesus, na-revive na. So pati attendance tayo, makisayan, taure kakadwa tayo, na iraman na. But praise God ka na kayo ngayon, Mike, to hear this message. So nga di life mo, nakipagtugawan kini Jesus. That's your true identity, ngayon naramid ni Jesus, nga Christmas tayo from above. So kita nyo kami niyay, so nga di confession nyo, nakipagtugawak kini Jesus. The authority the heaven, far above principalities and powers. Awan akong jay curse. Tainala na Jesus sa amin nga curse in my life in crucify na. Pinarmak na ti impyerno for me. Amen. Tay din natay tayo na ikuy kanya na. Tinaitanam tayo na ikuy kanya na. Tinapan ijay hell na ikuyog tayo nga napan ijay. Iti nagungar, na ikuyog tayo nga nagungar. Iti napan jay heaven, na ikuyog jay spirit tayo, nga napan jay heaven. So nga the authority, the spirit tayo jay heaven, to earth, and heaven under the earth, because of Him. So in Christ, kadjay amin ti biyag tayo. Kadjay ti dapat nga maawatan, ti born again, kadjay ti gospel,
Dahil mang aramid ken ka nga powerful sabsabali nga Kristiyano. So nga tunay nga Kristiyano, mapurma ka nga kasjay. So nga dahil tiberukon nyo nga teaching. Ang nga dahil manglamlamyong. Ang nga dahil comedy. Ang nga dahil hid knowledge. Tanga kayan tin natural man. Nga abutan ti revelation na dahil only the Spirit mo nga born again by the power of the Holy Ghost ti maka-arami ti jay. So nga naman minsan kunayo nga naawatan niyo, pero apay nga panpanunot kalata, grikrik na kalata, kakaslata galubong, you need to go deeper. You need to study and meditate. Amen? You need to continue to absorb this message. Aging ganagbalin nga part of your life, your inner consciousness. Amen? So ano makita yun ay nga tunay, naragsak kayo. Ang kayo nga basta-basta nga maabak. Tawanan pa nakaabak. Diya'y nangawat, ija'y workout ni Jesus. Nangabakan ni Jesus. Sungagbalin nga more than conqueror, iti mang believe ija. Palakpak ka na yan. Dahil kami ni-apply yung kami niya eh. Ang kayo palang agbabiyag di sinful nature. Ang kayo nga born again, no? Ano nga makita niya eh. Ha? Di ba kayo kami, natay kayo ijay. Natay kayo di makasatanas nga biyag. Maka-Diyos kayon. You have now the divine nature of God. You have the nature of your Father in the heaven. Tinagbasol di tao, nagkaroon na tin nature ni Satan. Nga itinatay kay jay nga nature, nagsukat ka ti divine nature, adamatan nature mo, kasasaad mo, nga kaskin ni Amam sa dilangit. Iti nangyari. Iti narami di Christmas tayo nga ni Jesus. So the nature mo. Nga the nature of God. The nature na kasasaan na. Anya di kinadiyos na. Iso. Mo. The nature na He is love. He is compassionate. He is holy. He is righteous. He is blessing. He is wisdom, knowledge, understanding. He is peace. He is joy. He is powerful, full of authority. He is light. He is light. Dajay ti nature mo. Dajay ti nature day new spirit mo. Woohoo! Teka diti biyagyo ay sos. No biyagyo na kita. Nga Christmas yu kene Jesus. Umay dajay nga biyag nga peaceful, blessful, full of blessing. Tati biyag ti Dios, no curse in Him. He is blessing. He is rich. Very rich God. Amin nga kukwa na kukwam. Bagabli kabay mo, kasay katatan. Gapo ka ni Jesus. Dati Christmas. Amen. Palakpak ka niya na. Hallelujah! Tumakdar tayo. Kaya't padayawan tayo pa iso na mamingsan. O come, let us adore Him. Kantahan tayo pa na dyan kanta. Let us adore our Lord Jesus. He is our Christmas. Oh, come, let us adore. We adore you, Lord. Oh, come, let us adore Him, God.
come let us adore. Oh, come let us adore. oh come Let us adore in Christ the Lord. for he alone is worthy. 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 Christ the Lord. For he alone is worthy. For he alone is worthy. For he alone is worthy. Christ the Lord. Hallelujah. Yes, amen. Yes, oh Father. Yes, Jesus. Holy Ghost. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Thank you, Jesus. Hallelujah. We believe in you and your finished work. Amin na gijay kami nga na-save. Di kami nagbalin nga righteous. Because inalam, iti amin nga basol ka ting crucify mo, kat inted mo kada kami ti righteous life. Sikan ti righteousness me, sikan ti biyag me, sikat ti blessing me, sikat ti Christmas me, sikat salon at me, sikat ti kinagasat kada kami, sikat ti kinarangay me, sikat ti baligi me, sikat ti strength kada kami, ada amin kada kami, dahil tangan na Diyosan, nga biyag wano kagagalad, gapo nga natawid mi, iti panakianak mi ken ka. So now, pakaawat mo na gito'y kanili amin, akaabsat ngayon may, nga na ito'y till life da, babaen ken ka, nga na regalo ka na kami. Tapno agbiag da, tina ito'y nga tunay nga biyag, tada ito'y the perfect will of the Father, nga ibiyag mi dito rabaw tinaga. So Lord Jesus, i-reveal mo na ito'y kada kami. Bisinam na kami, kada ito'y nga spiritual things, tapno ikan mi ti importansya. Tawan ti gungunay ti biyag ti may nga tao, oray matagikwan at ti lubong, nung mapukaw na ti kararuan. Ngam gaputa da ka kada kami, mayat ka i-manage me ti lubong. I-manage me ti sanikwam dito'y earth, according to your will. So dawatan me, Father, na kadagito'y nga oras, wano al-aldaw, asumarsaron upay, kaya't makita mi na ito'y nga tunay nga biyag. Ngay jay kami nga magna, jay kami nga agbiag. Agsipot tayo iso ti pagayatam para kami. Agbiag kami akasken ka, magna kami akasken ka, agpanonot kami akasken ka, agsao kami akasken ka, agak kami akasken ka, agsipot na kami ti image and likeness mo, ti ladawan mo, nga magmagna dito rabaw tinagyan. So Father, I commit this congregation unto you, this ministry, nga insad mo in these last days, to preach this gospel, kadagidjay nga tao, nga gremara ito'y, specially, kariso amin nga workers, amin nga leaders, tapno ni kasama spirit mi na ito'y, wherever we are, wherever we go. Salamat, Lord, iti manifestation, iti kinadyos mo, including healing, deliverance, prosperity, nga manifest
iti biyag dagijay mang receive. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Hallelujah.